O, ja imam skin. I pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Kao što vidite, imamo skin, ali ovo je 1.8. Ovo je 1.8. Kao što vidite, mi smo tu sa našim 3D-om. Ja sam tu negdje postavio neku trsku i vidite kako je malo poraslo, ovo mnogo malo. Vidite, ovaj 3D je mnogo dobar za dekoraciju, kao što vidite. Čak i stepenice su onakve, evo mace nisu. Poraslo mi mace to. Ovo je mnogo mala trska. A evo tu su cvetovi i evo kao što vidite štap. Dalje da vam pokažem. I ovdje je bila moja pokojna zamka. Ali malo sa vedrije strane, kao što vidite, imamo Minecraft 3D i skin. Pokazat ću u sljedećem tutorialu kako skinuti ovaj ekstra skin i dalje traje ono za 15 lajka, ali ne na ovom snimku nego na onom, može i na ovom ako hoćete. 15 lajka i pokazat ću vam kako skinuti 3D, a u sljedećem epizodu ću vam pokazati kako skinuti skin. Ali možda uverite me sa jednim lajkom. Ajde, sa jednim lajkom me uverite da vam pokažem ovaj ekstra, kako skinuti ovaj ekstra skin. I ja mislim da vam se svidjela epizoda, ali bila je nešto kratka, mnogo kratka epizoda. Aleksa, što bi ti tako kratka epizoda? Pa izvinite što je opet bila kratka epizoda, ali mi smo... Ajde kaži, gdje smo mi? Mi plivamo u zlatu. Tačan odgovor. Ali neke stvari baš i nisu promijenjene, ali za kraj klipa i onda vam pokažem iznenađenje dana. Nije dobra ideja za kraj, Uspjeli smo i to je to bilo za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj, pos!